Le wha moe moe sa faufau. Ma olo pito waa. Ai le tele o aso. Ma tau tuli mata iai po feo iai se lao lao. O le tini tau ao lea o le alofa ma le anga le lei o le atua. O wawa mafuta mai o ia i ate i tatou. E pei o le ne yaso. I le alofa ma le anga le lei o lo tatou tama wa ia whai ai o nei me uma. Tatou te fia fia ma oli oli iai. Se wafonga o le tai a fau. O Maia. Tatou Tapua'i atu i le atua. Fonga mai i lau te talo. Maliliu mai au fonga i lau alanga. Awane e le tali mai i lau tangi. Awa o te se tangata ese au i au luma ma le au mau. E peo te mau malava. Te talo le anganga paia. Le tualo mātou te mā paia. E paia lava o la wa fio. E mamalu mai mamalu fo i lava oe e totas. O le nei tu la mātou te wala au ma le whalo alo i la wa fio. Whamole mole le lingi mai le ngang paia o la wa fio i te tonu ia te i mātou. Ina ia mātou la ngai nai o le nei asu. Matai te i nai o le wha moe mo i la wa fio. I le moni ma le wha maoni. Male ato toa i le suafo Yesu Keriso. Le tualo mātou ta māpa ia. Ia vi ia lava o e whāpavau lava. Ono Yesu Keriso lo mātou wali i. Malo mātou whaola. Amene. Tatou vivi atu i le atua i le pese ua Sauniga. Oh
Ngatuatuanga fa apostolo. Ngangana fa Samoa mangangana fa Peretania. Ua o fatuatua ile tua le tama. Ole eona le Malosi umalava. Ole na faia le langi ma le lalo langi. O fatuatua fo ia Yesu Keriso olo na alo e toa tasi olo tatou wadi. Ole na whanau ele anganga pa ia. Na whanau mai ia Maria le Tapua'i. Ole na pua ngā tia i le pule a ponti o Pilato. Sa tauroina, sa maliu, sa tanumia. No o ifo i seoli. Ole astolu na toe tu mai aina ye uoti. Na afi hoa e i le langi. Olo wanofo o ia i le itu tau matau o le atua le tama. Ole e ona le Malosi umalava. Ole a atoe a fio mai o ia e whaamasino i e ola a atoa me e woti. Ua o whatuatua i le anganga pa ia. Ua o whatuatua i le e kāle sia pa ia e au fiainu uma. I le mare mafutanga o le au pa ia. Mare wha mangaloina o angsala. Mare toi ola mai o le tino o le tangata. I le mare ola e whaamavau. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You sit in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles in Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior. You have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggle for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo, le atuai, o le atua o le mana ma le Malosi umalava. E si itia lo isuafa mamalu i le ni yaso I mea mau modulunga. Ona o lo walofa tu noa. Wa e whaia o mea sili mo I mātou. Wa e whaia whai le ātuanga o lo mātou nei o le tanga. Mātou te wala au I la wa whio I le nganga whawhitai. I le tamao a inga. Wa e le lingi mai I Totonu o mātou a inga taito tas. Ai le ngatai lea o lau e kalesia. Ato ai fo I malo wanga le lei. Mo whaafale iai I mātou, I le alofa no Yesu Keriso. E vi I lava oe le tuai, I lau pule whaafoloa. I nai o mātou tua a mātutua. Wafuro lātou soifua. I ngā ruenga sa lātou tau tuai mo lawa fio. Ngā ruenga o le tau seino a inga. Mare ngā luenga I le tū whare nganga ia te oe.
Mātou te wala au ma le nganga whawhitai le atua le tamā. Whawhitai tele lava i le lota fau e fua ia i mātou. Le Malosi, le ola, ma le tino mai a Yesu Kiriso. Whawhitai tele lava i mea uma lava o e whaia. E vi ia lava o lo wanga alofa ma lo wanga le iau wawenga mamana. Whawhitai tele lava le tua lo mātou tamā. O le nei tu aso lo mātou wali ie. Whawhitai mo le lau le ele. Wa ai ai i mātou. O le sami mo na fingota mai a. O mātou o na ai ai ma mā o nai. E vi ia lava o la o fio. Whamanuia le tua lo mātou tamā i a te i lātou o lātou tā peneina. A wā i mātou le whanau. Whawhitai tele lava i lo walofa ma lo wanga le lei. E ui lava i nā awhia i mātou le oti. Ai mātou te whawhitai o lo soi fua Yesu Kiriso. Mātou te whawhitai le ngang pa ia i lana whamawhan whananga. Mātou te whawhitai i la fio. Wao le tu manu malo leo lo finingalo e afua i le walofa tu noa. Mātou te tau watu le matango fio lo walofa ma lo wanga le lei. I lau pui puinga le tua lo mātou tamā. Whawhitai tele lava i mea uma lava o e whaia. Ina ia awa i mātou o na ola whalo lo. E ola i se o langa mativa. Awa te aitasi i mātou ma tā leni ma mea alofa whale nganga o e whawai. Ia vi ia lava oe lo mātou o tuwae. E whaavava lava. Le tua lo mātou tamā pa ia. Whawhitai lene yaso wa e whaavanoina. Wa sa alotu ai i mātou e vi atu i la fio. Ia vi ia lava o e whaavava lava. E whawhitai i la fio ono o le tāleni. Wa e whawai pe lava i asiwa fonga o le tai a fau. Le au whai ngā luenga i aso uma o le vai aso. I le whola wholoina o lo finangalo. Whatala no ino o meo tupu le li ie. Malapata inga i lau whanau i le tu ma le tu o le lado langi. E vi ia lau fio i mea umalava. O lea whaafo i atua i a te oe le ngang whaafitai tele lava. A wā o nei mea umalava. E a fua mai i a te oe. Mātou te whātou ese le tualo mātou tamā. Whamole mole whaamangalo mai o mātou se ma leu. Wa vea le mavala o le mafutanga ma lau fio. O na ua manatu o le tangata. Ua ola i lona Malosi. Aile o le Malosi mai a te oe. Ta whea leo mafo whaunga le lei le lalo langi nei. Le ai se tase malama mai loa le loloto le tualo mātou tamā. Ai wa avea le maala o le anga sala matui tui i a te oe le tuai. O le vaai o mātou mata, o le whaalongo o mātou talinga. Manatu wha sausili, le alava le tualo mātou tamā o mea le tatau lo mātou ne yola. Whaamole mole whaamangalo mai mātou le toto Yesu Kiriso. Le vāu i mātou mau au na tofi. Iau wharupenga ma lātou wharetua. Mosenga ia o le tua mo lātou wharetua. Poutu toa o le ekalesia ma le ekalesia atoa. Whaamangalo mai i a te i mātou. Le vā malawa fiolo mātou tamā. Lia mātou te ai oia tuai i la ufio. Awa te tau mamau ese mai i mātou. Le taimi o le mātou tangi atu. E tui nā tuai o le mātou ne te talo i la ufio. Whamole mo le tali mai ate i mātou. Le tali o le alofa ma le anga le lei. Ai le o lou to sā. Mātou te wala au le tuolo mātou tamā. Mātou te wala au i la ufio. Whawhitai tele lava i le whātasi mai o la fio. Ai maise lava sa moa mana na whainga malo. Mai le ao le malo ma le masiofo. E fionga le tamai ta i pāre mia.
Sui pare mia ma le masiofu. I le paia ma le mamalu o le fono faitula fono Samoa. Le pare mene ka peneta maona ofisa i ona faiva maona tiute. Tai fono atua ai fo yo vainga esi. O lo lātou tau mawhai le li ia mo le ai o Samoa. Mo le lumanai lo mātou tamā. Mātou te wala au whao penga ina e la mo fio e ala ilo mana. Ngā tia so lātou wha atau wa. Ai a whai e maua ai se vi inga o la mo fio. Le tualo mātou tamātou e wha fo i mai so mātou manatu. Mātou te tatalo mo tutuila mamanua. I lana whainga malolo mātou tamā Paia. Kovana mare masiofo. Sui kovana mare masiofo. I le Paia mare mamalu o le kāpeneta fono faitula fono mare laulau a fono. Wha Paia wha manuia e la ua fia ro lato ngā ruenga whitaitung. Ia iai pe lava la ua fio ia te i lato. I le alofa mare anga le leo Jesu Kirisu. Mai mwhare mai le ia peo na sila fia. Mātou te wala au i la ua fio. Wha lava i la ua fio e o ngase ai le isi mai. Ia i alofalo mātou ta mapa ia iawa onga tā pena o le whanau. Ia e whao penga ina o whaia onga e tā pena ia i le lumanai o le poto sāla lau. E sā ili ia i o lau whanau. Totonu fo i o le whaau mani ngā ruenga iawa onga lo mātou ta mā. Whai whaau e tō fia lātou te awa o ina o e o tā mwhai. Ia iai le malamalama ma le poto ma le ata mai o lau fio. Eso solo pe lava i ate i lato. Mātou te wala au le nei tu lalo mātou ta mapa ia. Telo me e whale tonu ma vevesi Totonu o e kālesia. Ai o le ngā ruenga lea ane fili e tamu whai e whale anga lo mātou ta mapa ia. Aolo esi le sila le mautonu e le lofo maranga le leo lao fio. Wana o lao fio o le wha masino e moni. Tonu ma wha maoni. Mātou te wala au i le nei tu lalo mātou ta mapa ia. Mana onga taito tasi Totonu ia te i mātou. Nisi o mātou whanau o savavali ese mai mana o fio. Mātou te wala au i lo walofa lo mātou wali ie. Tu mau pe lava ia te i lato. Whao ngā whita lātou te whitaia i le li ie. E toi tō MANATU-AUTU ma toi whuritua mai ia te oe lo mātou o te wai. Mai e whawhawina ai o ro lato wola. Mātou te tatalo i nei tu la mo le au Tapua'i. Whamanuia la u fio ia te i lato umalava. Po whelava le tu o le lalo langi o lo Mafuta mai ai le nei tu la i le Tapua'inga. Ia whape nao na Mafuta o lo wanganga Paia ia te i lato. Ma wha manuia o lo mātou wali ie. Whamanuia Samoa. Samoa tu tō tasi, tu tuila mamanua. Whamanuia fo isi fonga o le tai au fō manana ngā lue. Le whaiva e fitu aso o le vai aso o le li ia peo na si le fia. Au mai e la ua fia o le Malosi ia te i mātou. Ina ia mātou ngā lulue i pe lava. E peo na e vala a winai i mātou. O leo la mātou ne te talolo mātou ta māpa ia. E au walatu ia Jesu Kiriso lo mātou wali i malo mātou whaola. O le na maliu whaalawa au lunga le sātou lo. Amene. Yeah.
Tatou vivi atu I le tua I le pese ua saunia. FAITAU wina o fionga Paia le Atua. Ngangana fa Peritania man ngangana fa Samoa. Reading of God's word in English dialect and Samoan dialect. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version. New Testament, 2 Corinthians chapter 12. We'll be responsively reading from verses 1 to verse 10. New Testament, 2 Corinthians chapter 12. We will be responsively reading from verses 1 to verse 10. Let us hear the word of God. It is necessary to boast. Nothing is to be gained by it, but I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a person in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows.
And I know there's such a person, whether in the body or out of the body. I do not know. God knows. Was caught up into paradise and heard things that are not to be told, that no mortal is permitted to repeat. On behalf of such one, I will boast. But on my own behalf, I will not boast, except of my witnesses. But if I would boast, I will not be a fool, for I will be speaking the truth. But I refrain from it, so that no one may think better of me than what is seen in me or heard from me. Even considering the exceptional character of the revelations, therefore, to keep me from being too elated, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from being too elated. 3 times I appealed to the Lord about this, that it would leave me. But he said to me, But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. And verse 10, Therefore, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities for the sake of Christ. For whenever I am weak, then I am strong. For tawina wa fiong Paia le tuori ngana fa Samoa, mai le whenga in fo, le TUSI lua Korinito no Matafeo se fulu male lua. Tatou te FAITAU whiawa wa iai le whaipu mua se ia whaangata mai le whaipu se fulu. TUSI lua Korinito no Matafeo se fulu male lua. Tatou whitau whiawa wa iai mai le whaipu mua se ia whapau mai le whaipu se fulu. E au ina o mita i le au ngā whai. A la o atu la upu I mea na waaia, ma whaalinga mai I le li. O lore tasi tangata o Keriso, o tasi se fulu ma le wha o tausanga talu o na sengia o ia I langi tuatolu. O te le iloa pe na I le tino, o te le iloa pe le I le tino, o sila fia e le atua. Ua obi loa foi, na sengia le nā tangata I parataiso. O te le iloa pe na I le tino o ia, pe le I le tino, ua sila fia le atua. Whaalongo fo I o I upu e le mta tuatua. E le te tau fo I se tangata o na tautala I ai. O le nā tangata o te mita ai, au te le mita I a te a. Tau lava o mea ua au vava ai ai. A wā a whai o te mita. O o le valea ai. A wā o le upu moni o te whai atu ai. Ai so ia, ina ne isili le manatu o se tasi I a te au I mea e ai mai e ia I a te au. Po o mea e whaalongo mai e ia I a te au. Ina ne I wha maualunga au I le sirisiri ese o mea na whaalia mai. Sa tu ina mai I a te au le mea matui tui le tino. O le a ngedua satani. E tu I mai I a te au. Ina ne I o wha maualunga. Na o ai oi whaatolu atu I le alii. Ona o le mea. Ina I alu ese I a te au. Ona whapea mai lea o ia I a te au. Ona unei alofa tu noa. E lava lea e whesosoani I a te oe. O wao le vaivai. E wha ato e na ai lo mana. O lea ua tele ai lava lo fia I le mita I mea o vaivai ai. Ina ia tu mau o lunga le mana o Keriso. Ma le whaipo se fulu. O lea o te fia ai I mea e vaivai ai. O le whaaleanga mai, o Malaia, o le anga tele mai, o le atu vale, o no Keriso. A wae pe o Vaivai, o na o Malosi ai lea. Whamaru ia mai o le tua I le FAITAU o ana awhionga Paia.
Maia tu mau pe lava o lona vi inga e whaavavau lava. Amene. Fe maile ta iala atoa o le vai yaso atoa le nei, o le ola ma le wha moi moi i Totonu o ti ngā. Ola ma le wha moi moi i Totonu o ti ngā. E mawhai ea e se tasi o na ola i nei ti ngā. Pe manatua ea o le wha moi moi i le lelei. A o ti ngā o le tangata i le matui ma le whainta. E atoa i ea le Malosi o le tangata i le teimi o whawhi ngai ma nei mafutianga. O na iairo le whisili mo i tātou le nei asu. E le whisili ngia ea e le atua alo le lei. E le whisili ngia ea e le atua alo whaatua. Ai whai mai o te alofa pe lava i a te ai. Le TUSI lea sa tātou FAITAU. Maua mai ai o le mawhauwhaunga le lei o le whaiupaiva e whapea. O na whetalai mai ai lea o le li i a te a. O lau nei a lofa tu noa. E lava lea e whesosoani i a te oe. Awa o le Vaivai e wha atoa i na ai lo mana. O lea ua tele ai lava lo fia. I le mita i mea ua Vaivai ai. Ia tu mau i o lunga. Le mana o Keriso. Whamaino le matua o le nei asu. Malosi Totonu o le Vaivai. Malosi Totonu o le Vaivai. Mo fetuleni atu le to'atele i a Paulo. Se tau sa ili lava Paulo i nei mau mea o la tau o na whaalongo i ai. Ma le lato whamatalanga e whapea ua tele i ate i mātou le tāleni. Ua iei fo i ate i mātou le angawaa. Ai se sa ili atu lava i ate oe Paulo. Pe a toa nei me uma i ate oe. Pe moni lava oe o se apostolo. No fole o Paulo ma toi to manatu ma mawhau e whapea. A o tali atu i lo tino. O na whaia ina lea o le mawhutanga ma le atua. Le are whaia ina. O na to i lalo lea o le manatu le lei. Ai ua whaia ina o ulava manatu malangona. Nofa Paula ma toi mawhau. I le wha linga le neina tā pena i ai e ia e le atua. Sila fia e le atua o aso nei e o mai ai o puapo ngā ma whainta. Si whawhanga le tai o fo. E wha pena wha i lo soifua. E whasili ngia wha i e tangata lo wola wha kerisiano. Pe wha pe whea o winga. Po le asa mea e te whaia. Ma tau te lo ai o oe o le si whawhanga. Fau i le atua ole tai au au mai e le atua i a te oe. Ia manatua. E manatu lava le raro lange ine o lato su e mai i a te oe. Ai pei o le talia Paulo le se furu man whao tau sanga. Na toi li wai i le Faasifo ma le tasi. O tau sanga ina ua mai a le maliu o Yesu. Le la fatu noa leo o le atua alo na fine ngalo. Leo o tātou sava vali ai i le lofa ma le anga le lei. Mo le manatu Paulo i na ia lava le ngona. A ua toi va ai lava Paulo i la mafutanga ma le atua. Mai Paulo, o te le mita o na o au lava ia. Ai o te mita o na o Yesu Keriso. Na ia whaai loa mai a tau le parataiso. O mea le lei umalava. Le vā lava lea sa tau mawhai ei Paulo ni ia teu. I Totonu o re ka le sia Korinito. Ai pe tai. Sa la ngā pe lava le to telo le fisilio i latou. Ono le telefoi o perfeta na asi atu. E ese foi lo latou tala no i le tua ma le latou Vaivai. Tale Paulo. E sili ai pea o Vaivai i le tua ma o tali atu i mea na ia whaali mai atea. Nai lo mea na o Vaivai i ai. Ona foi ua whamatala mai e Paulo le tūlanga le matau tia o le nei whaalinga. Ma lona Malosi awa e moni lava e sila fia e le tua mea uma. Whemaritali a Paulo sa tu i ai latou. O te lei lope nai le tino pe le nai le tino.
O te leilo pe whaoro tia pe whamanuia e le tua. Po si tangata o le tua pe le ai. Ai ui lea. Ua sila fia e le tua o mea. Le vaivainga lea o le ulanga o lo tātou o no lai. Whamanatu mai ai e le tua i a te i tātou le so. Whao ngā i ai o Paulo. O ngā luenga umalava e whaio e le tua. A tātou whasoa. Mita i le ngā luenga na whaia e le tua i lo wolanga. Le ese mea i tātou na whaia le olanga le nei. O le tua nei a toe suia i lo tātou wola. E avea matangata whau i a te ia. E moni lava sa le ese manatu o Paulo. E whaia e le atua le nei tūlanga i a te ia. Ai o le nau o le atua. Ina ia tu ina atola na apostolo. Ua maea o na tā pena. I lana tā penanga. O le atua tā pena. Le ala fo i lea e te ui atua i le ala si wafonga o le tai au fau. Lo tai au fau mai de langi. Ua maea o na tā pena e le atua o lo nganga. Ai ai foi teimi e lu i tātou pe a tātou whitai ia i le ala manisi. Fesili mai e le ai se tali e le o saunia. Fesili mai pe avea le mamoa tātai o le fatu. Ai o te tari tonu le whitalainga le tua le so. Mai Paulo, tā pena le leilo waso i le tua. Mita i le tua e au mai e le tua o le tali i a te oe. E moni. E oi lava na le mawhai e Paulo o na whaamatala le telo nisi o le nei whaaringa. Ai o le usitai i le a Paulo na ia whapeifo na loto. Ne ai na tuina mai i a te au o te le whaamatala ina. O le paia ma le mamanu o le atua, o le whaiane na oe ma le atua. Na o le atua lava e pule ai i le vaenga le na o lo olanga. So se mea whau lava i Totonu o le nei olanga. E avea lea ma mitanga i le ola. Whaamatala atu le mawhai o na whai o le nei ngā ruenga. Le matautia ma le Malosi. Manatua. O aina ia watua te oe le matautia ma le na Malosi. O aina whesosoani i a te oe. Manatua le tua. Whesosoani i a te oe. Taru ai le tele o tala inga tau Faasifo i Korinito. O rena e ai o le whinangalo o le tua e tā pena loa o lana apostolo. Matu ina atu, ina ia fofo ai o le FAITAU. Aure manatu moni lava, i mea o mai Totonu o le nei whaalinga. Ua tausi whaapele pele i ai o Paulo. Tasi nei o le vaenga sa maua mai e le TUSI FAITAUina. Mai a o mita i le tua. Ua le na o le upu na tuina mai i a te au. Ai o le whaatasi mai a le atua i a te au i lo wala. Ma lea, maa ufo i Totonu i le atua. Ua tasi i ai maua. Pei o le whetalaio Yesu. Wa u martama ua tasi i maua. Ai o le olanga le nei. E le moe le fili. E whianu alua i pe lava. E sa ili se tasi na te whaati ngā i ai. Ai ui lava i le whaalia mai e te e Paulo. Ai sa tu maupe lava lo nā lofa maro nā anga le lei i le tua. Ina wa umale whaalinga lea. Ona tu uina atu ai lea e le tua o le angelu o satani. Le matui tui ma le tinga. Ia Paulo. Nelo fesili whape aisea. Na whaapere manatu o le angelu lea. E wha mawalunga nei Paulo matala no i ate ia. Ai le tala no i le tua. E moni. E le i malama i ei Paulo mai le amatanga. Fe mai e wha atolu na o te talo atu i le li. Wha mole ave ese le nei mea mai atea. Ai le tali le tua. Paulo e. Lavala o lofa tu noa. Fia leo Paulo matalia o le tali au mai e le li. Le ai ngai o le tua si fonga tai au fōue. Ta lofo i lau tō whainga malanga i le ala. Whita ia i popo ngā ma whainga tā. A o le pule lea o le tai au mai e le tua i a te oi ma. Le mana o Yesu Keriso.
Mo whaile maufiufi ia te taua. A lea tau e sama vali ai nei le nei tūla. E leo le mana le nao le lofa tu noa o le tua. E le mawhai o na ave se mai e se tas. A wā o le tua o le lofa lava ia. Whamai o lo lofa tu noa. E lava lea mawhisosoane ia te oe. A wā o le vaivai e wha a toi nai lo mana. O vaivai inga e wha fitai ia i ma oe si wawhonga o le tai au fau. Ia e mita i le tua. E te manu malo ai. Ma e ave ai o le vi inga i le tua. Aua e te loto vaivai. Aua e te tuu o te linga i le musumsunga le ti Apollo. Ai e tutu ma mau ma e ai i le tua. O ia na tuina atu o le whaalinga i a te oe. Nā le whaalinga. A le wa suia lo wolanga. A wai o whaatasi i a te oe. A le nau whaatasi Yesu te tonu i a te oe. Mita le i ngā nuenga o lo whaia Yesu ma te tonu i a te oe. Ma whātau nu wai le vi inga i ma moli atu i le tua. Le nganga pa ia mana na whapa ianga i a te oe. Fia ma vivi i le tua. O le tali atu o le atua i a Pauli ona tinga. O lo fatunua, o lo na winga, o lo lea puinga i a te oe Paulo. O te le tu ua oe, mo na oe. Ai o te whaatasi pe lava i a te oe Paulo. Nei, se i o atu i le whaapavau lava. O Yesu o le malama ua tangi e te tonu i a te oe le manu. Wa e whai pe senga foi ma e whai vi inga i le tua. Wa e patia fo ilo na lofa marunanga le lei. A wale wha o le tanga wa ia te oe. I oe na iloa lava e tangata umalava le nei awaunanga. Ai sa tau ma whai lava i nei alu ia le wha tua pe wha maua lunga i o Paulo pe a. Lai motu. O le mana o le nā o le lalolangi e sa ili mai a te oe lea wa wha o laina. Ia maut tu le lei o lau tali o le atua le fisosoan sili. O lo ia ona tau ave o pua ngā mwhaingta. Power in weakness. The verse 9 says, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest upon me. Paul's opponents say that they have a lot of visions and revelations from God. Your opponents too will check upon you. They will come and challenge you about your talents and your gifts to show proof of your Christian life. But Paul experienced what it's like to be in the spotlight. Do I have to meet their challenges or not? You too will be challenged. If you have a vision from God in your life, a vision of living, a vision of serving, a vision of leadership, and also spiritual vision, all those are from God for you. You should be proud about what God has done for you. But when you speak, make sure you speak about God, not yourself. Your opponents too will say that they have all these gifts. Perhaps, maybe true, maybe not. But you alone know who you are in Christ. They wanted to know if Paul was real with all these experiences. So do you. Many will ask you the same questions. When did you become Christians? When did you know all this? There is no day, there's no timing in God. Every day is God's day. This would prove Paul as an apostle. They were seeking their own approval instead of God himself. And all these things will come along to their way because they want to do so to make themselves like judges of the Christian living. But that is not what God intends to do so. Our spiritual experiences, music, religious worship, you name it. God has given all these to you to prepare you for the day that is coming and many days ahead of you. God prepare you for a lifetime mission,
A lifestyle story of transformation will be the key that opens the door of a relationship to Christ. Remember what Paul says. I did not know, and I don't know. Everything else I don't know. All I know, God knows it all. God is faithful. What is a plan already have in your life? He wants you to build that relationship more and more, to love Him and to serve others. God is the God of visions and is the God of revelations. He is faithful to care and to love you today. 2 Timothy chapter 2 verses 13 remind us, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. That's love. This is God's love for you today and forever. He will not deny your love. He will not deny you. He wants to know you are His. The enemy will deny you, but not God. God's power to declare victory over your life with all the troubles that you're facing now. His power is love, and He wants you to know that He is in the midst of the chaos. The verse 9 again reminds us what is significant of this verse. Despite all the fact, even with the angel of Satan that is battling with Paul, the answer to this question was communication between God and Paul. God said, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. And then Paul replied this way, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest upon me. May God's power rest upon you. May God's face shine upon you. In the name of Jesus. Amen. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Glory be to God. In Jesus' mighty name. Amen. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga.
tu pala pala. Oi nati foi tautai o le vasa. Le atu sa finau iai i le ngato i fale. E vi ia le atua tau taspa ia. Ona o lana fe au ua mamoli. Ua whaafafonga iai le atu lau lau. Whai alo leo whatau waa e whai mafonga e mamoli atu. I le ngata o le kalesia. A o e ua mori mawina le fe au o le nei aso. Ma le vangaia o le upu folo fola le atua. Vi ia le atua ona o le saunia o lau sunga i whiwhiau. Ma o le folo folo ina o na fionga. Tau ia ina ia avea ma manai. Tau ia ina ia avea o se fatu. Ua pa uatu i se ele ele ua maea o na suo tosina ina. Ia tupu maola. Ia iai se fua o ngā. Mo Samoa ma le atu lau lau. E whaafafonga ma maua le fe au o le nei aso. Fo i atu i lau sunga i le fe au le mauetele. Ma wai le soifua Malosi. E malau lau wai le fola fola ina pea o le fionga le atua e pei o la paulo i le nei aso. Ma ua le soifua lau le i le tino. O le mafau fau ma le anganga. Sa nga tele ai pea se vi inga o le atua ona o le ola o foina mo ana fe au. La matou tala o le afo i mai. Lo foina e le atua lau whaafonga anga le atu muue e maise. O i tātou ua mau whaafonga ina ma maua le fe au o le nei aso. Tau ina ia vi ia le atua ma ia maua so tātou malos. Ai a le wala au ina o i tātou uma mo le atua malona fina ngalo. Ia le nei aso ma le whaafonga anga. Ai ola lo leo Vaivai soifua no ke visu. Whaafitai. Tātou whai u le talo. Le tualo mātou ta Paia. Whaafitai lava I lawa whio le walofa mo wanga le lei. Mai lava le amatanga o le nei Sauniga. Se o mai lava I le nei tūla. O lo Mafuta pe lava lawa whio mai mātou. O le ao mātou na tā ape. Wha maru mai o au Paia I lunga I ate mātou. Wha wanoa ino le ala le atua lo mātou tama. Fofuanga fo le ni aso ma le vai aso le li I lawa whio. Ono o Keriso Yesu lo mātou wali I. Ma lo mātou whaola. Amene.